Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngabingelela bazalwane abahle inkosini. Bingelela obaba, bingelela omama, bingelele osisi nobhuti Sunday school. Bingelele osidlalelayo insimbi. Esiphathele uhlelo. Jesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu senzele umusa nasosuku namhlanje wasithanda ukuba sikhumbule ukuthi usuku lwesonto simele ukuza endlini yakhe ukuzomdumisa. Ngathi-ke ngaba yilona lowo lokhu abekusukela ekhaya ahambe esekutholile. Amen. Siyabonga nje ukuba khona kwethu kuhlangana. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngilokho. Siyabonga bazalwane. Sizofunda-ke incwadi ka-Isaya 55. Siqalise ngevesi 2. Singakafundi-ke sizocela Baba uMvuyisa asikhulekele egameni likaJesu. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ekuseni uNkulunkulu wethu olungileyo siyathoba kakhulu. Siyazendlala phambi kwakho. uNkulunkulu wethu olungileyo, sithanda ukulalela wena usukhuluma. uNkulunkulu wethu olungileyo, ngoba unenhloso ngezwi lakho. Lithi izwi lakho uNkulunkulu wethu olungileyo ulibhale
uphefumulelwe nguwe ilungelo ukufundisa kuyala nokuqondisa ukuze umuntu wakho alunge. Baba wethu namandla onke, siyabonga ekuseni nanti izwi lakho uNkulunkulu wethu olungileyo, silalela. Khuluma enhliziyweni zethu uNkulunkulu wethu olungileyo, khuluma nathi Baba wethu. Siyazi uNkulunkulu wethu olungileyo asenzi kahle phambi kwakho, kepha uNkulunkulu wethu olungileyo sicela uxolo umasila phambi kwakho. uNkulunkulu wethu olungileyo, vula izindlebe zethu sizwe ukhuluma nathi. Baba wethu namandla onke, ngibopha yonke umoya womnyama namadimoni angasaphazamisele nkonzo. uNkulunkulu wethu olungileyo, Baba busisa umntwana wakho uNkulunkulu wethu olungileyo eseli phambi kwakho ezosinikeza izwi lakho. Baba wethu namandla onke, mbusise uNkulunkulu wethu olungileyo, umnikeze uNkulunkulu wethu olungileyo lokho okusidingo sethu, ngoba wena buka uNkulunkulu wethu olungileyo inhliziyo zethu, mususinikeza ngokwey'nhliziyo zethu. Siyabonga Baba wethu, thatha udumo uNkulunkulu wethu olungileyo lokufanele egameni likaJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngimfumene Jesu ensukwini, ngizohlala siyafunda ke bazalwane Isaiah 55 uvesi number 6. Mfuneni uJehova esenokuthola, nimbize seseduze. Omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe. Abuyele uJehova, uyaba nomusa kuye. Yebo, abuyele uNkulunkulu wethu, ngokubuya kwenza ukuthethelela kube kukhulu. Amen. Amen. Nkosi ayibusise ukufunda kwezimali. Nasi isiprofeto, nasi isiyalezo sivela ngomprofethi u-Isaya. Nansi indlela yokuphenduka esimele ukuyithatha sibuyele kuNkulunkulu wethu. Isaya la ukhuluma sengathi ukhuluma kulesi sikhathi esiphila kuso namhlanje. Machubuka impilo ephilwayo kulesi sikhathi esiphila kusona. Mfuneni uJehova esenokuthola, mbize seseduze.
ile ikhathini la uJesu ebuya khona kwaziwa ukuthi uyabuya. Kakhulukazi laba abalindele ukubuya kwakhe bayazi ukuthi uJesu sekuseduze abuye. Ma ufunda incwadi kaMathewu 24 ufunda ichapter yonke yabona ukuthi eziningi izinto okukhulunywe ngazo ebezizokwenzeka uJesu engakabuyi sezenzekile. Mfuneni uJehova esenokuthola imbize eseseduze. Omubi makashiye indlela yakhe. Omubi makashiye indlela yakhe. Amanye amazwi lento ithi noma ungamthola mawusumfunile kodwa ungayishiyanga indlela yakho ukuthethelela awuyikuthola. Sivela endaweni eziningi ezahlukene la sike sakhonza khona uNkulunkulu sayitshela ukuthi sibambe ivangeli langempela. Ngoba iqiniso bazalwane ukholwa ngalendlela ivangeli olemukele ngayo. Awukwazi ukwenza into ongayazi uyenze ibe perfect. Kodwa kube nomuntu okufundisayo afundise indlela yena azi ngayo noma ibona sengathi ilungile. Nawe ufunde ngaleyo ndlela bese wazi ukuthi lento oyifundile iyiyo ngendlela ofundiswe yona. Uma ingane incane ikhula ekhaya kukhulunywa isiZulu, abazali bayifundisa ukukhuluma, bayifundise izinto ezenziwa kuleli khaya, ikhule yazi zona. Yenzela uma isikhulile ihlangane nabanye bese banezinye zezinto ezifundayo engayifundiswanga ekhaya. Kodwa akulula ukuthi uma ekhaya kukhulunywa isiZulu, ingane incane ikhula sonke ekhaya sikhuluma isiZulu, yona ikhaya sizokhuluma isiNgisi. Ilento eyenzeke empilweni yethu, sathola ivangeli laba bebelishumayela, salemukela ngendlela abalishumayele ngalo. Sase sicabanga ukuthi iyona ndlela okufanele sihambe ngayo. Namhlanje mina nawe uNkulunkulu usithandile wasinyosela entabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Lapho ezosibonelelisa khona ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Sabuka emuva noma ngabuka emuva lapho engiqhamuka khona ngawabona amaphutha ami engiwenzile ngitshela ukuthi uNkulunkulu ngimkhonza kahle. Yini edale lokho? Ukwenyukela entabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Namhlanje kuyo le ntaba uthi uIsaya mfuneni uJehova esenokuthola nimbize eseseduze. Bese zogcizelela ukuthi omubi makashiye indlela yakhe. Ngiyazi ukuthi singene lapha ziningi izinto ezimbi esizenzile, ezinye zazo besingazi ukuthi zini. Kodwa mase sifika lana sakhonjiswa satshelwa ukuthi lezi zinto besizenza bezizini. Kumele lezo zinto siyishiye. Omubi makashiye indlela yakhe. Nomuntu owenza okubi imicabango yakhe, ngoba imicabango bazalwane iyakwenza ukuthi ugcine sewonile. Iyakwenza imicabango ukuthi uthathe izinto ezingekho uyifake engqondweni nasenhlizweni ukuthi ziyizo ngempela. Usathane bese asebenzisa amaqhinga akhe ukuthi lezi zinto oyifake emcabangweni ubone sengathi yizo, ugcine nawe sekuyizo. Abanye ke baze bekuphuphe lokho akade bekucabanga.
manje indaba isilungiswa athi hayi ngize ngaphupha impela kwenzeka ukuthi nokuthi kanti imicabango eminingi. Ngizothi ekuseni namhlanje injani imicabango yethu phambi kaNkulunkulu? Sicabanga kanjani? Ngabe mihle lemicabango? Uma mhlasimbe bekungathatha ingqondo ibekwe lapha phambili ibonwe yiwo wonke umuntu okhona la endlini, ubungayemukela usunikeza ukuthi yakhe ingqondo becabangisa lezinto. Omubi makashiye indlela yakhe. Khona indlela okufanele siyishiye uJesu angayivumi. Yiqiniso ukuthi siyakholwa, lo makhelwane bayasazi ukuthi siyakholwa, kodwa injani imicabango yethu? Kunjani ukukhuluma kwethu? Kunjani ukuhamba kwethu phambi kwabomakhelwane? Sibacabangelani omakhelwane? Ukuthi uma kwenzeka izinto usheshe wena uphawule, kanti uphawula izinto ezingekho ngenxa yemicabango. Ngoba ikhathi eziningi asicabanga izinto ezinhle, kodwa sicabanga izinto ezingalungile ngomakhelwane bethu nangabo bonke abantu abasondelene nathi. Uthi-ke umprofethi Isaya la ngomlomo kaNkulunkulu, nomubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe, ngoba imicabango iyasenzisa izinto ezimbi. Izinto ziqala esitezi siyicabanga, emva kwalokho bese siyazenza. Imicabango emibi leyo. Abuyele kuJehova, uyamba nomusa kuye. Nasi isimemo sokubuyela kuJehova, ngoba iqiniso lithi simbalekele uJehova sahlehla sayoma kude naye. Namhlanje uNkulunkulu uthi masibuyeleni kuye. Yebo, abuyele uNkulunkulu wethu ngokuba uyakwenza ukuthethelelwa kube kukhulu. Nanti benefit lokubuyela kuNkulunkulu ukuba enze ukuthethelelwa kube kukhulu. Kambe sihamba nje intethelela kude nathi. Ngishumayelile, ngihlabelela, ngiphatha uhlelo, ngenza yonke into ezwayo enkonzweni, kanti intethelela kude nathi. uNkulunkulu akasize ingane zakwethu sibuyele kuye, ingqondo yethu iguquliwe. Yathi umpostoli Pawulo, ngiyancenga bazalwane, ngiyancenga bazalwane ukuba niguqule isimo sengqondo yethu yenziwe intsha. Uma ingqondo ingaguquliwe, ayikho into enhle ehlalayo evela kuNkulunkulu. Omubi makashiye indlela yakhe, abuyele kuNkulunkulu. Yebo, abuyele kuye. uNkulunkulu uyakwenza thethelela kube kukhulu. Injani indlela ohamba ngayo? Injani indlela ohamba ngayo? Hola impela uma phakathi kwabantu, yaziwe ukuthi uyakholwa, kodwa indlela ohamba ngayo injani? Ake sibuyelele kuNkulunkulu. Sithi sihambe endleleni, ucabange kuleyo ndlela ohamba kuyo ukuthi konke bengakhalithi lokho ngilana kungenzakalani kimi. Awukhohlwa ukuthi uma ngingabona umfundisi, akuyibuza ukuthi uma kungenzeka kufika isikhathi sami sokufa ngilana, ngingambona noNkulunkulu. Sibuke indlela esihamba ngazo ukuthi ziyakhomba yini ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu na. Ngokuvama bayazi laba abaneyimoto. Ngokuvama uma uhamba emgwaqeni kuyenzeka ukhunyelwe yisono, kube khona abanye abazoma bekusize bebuka indlela imoto yakho elimalele kuyona,
bese beyakwazi ukuthola usizo. Nawe uma une-insurance uyakwazi ukufona ukuthi naku senehlelwe inkinga endaweni ethize, bafike laba abazokusiza bekuthole usendleleni. Kodwa uma uzohamba emahlathini uhambe gravel futhi ebusuku akekho umuntu ongakusiza ngawo. Ngoba uzothi uyafona akutshela ukuthi leyo ndawo ingozi kabi kwamina ngihambi khona, kuyirisk ukuthi ngathatha imoto yami ngizokusiza ngawo. Ngenxa yendlela ohambe kuyo ungene kule ndlela ngoba wena uthi uyanqamulela uthi awusheshe ufike la uyakhona. Kodwa indlela esihambe ngazo sashiya indlela bekufanele siyithathe sanqamulela ngoba sithi sijawu kusheshe sifike la siyakhona kanti sizolimala endleleni. Injani indlela ohamba ngayo? Omubi makashiye indlela yakhe. Uyishiyile indlela ohamba ngayo. Ngoba iqiniso lithi uyazazi la usuka khona. Nendlela ohamba ngayo njengoba sikhuluma nje uyayazi. Wazi ngisho into ozohamba uyenze uma siphuma la enkonzweni. Injani leyo ndlela? Injani indlela ohamba ngayo? Omubi makashiye indlela yakhe. Ngizothi isihlobo sami uNkulunkulu akasize sivume ukushiya indlela zethu ezimbi. Ngoba lezi indlela zethu ezimbi yizo ezizokwenza ukuthi singamboni uNkulunkulu. Omunye umuntu uyayikhuluma athi ngiyakhoza impela kodwa kunesono esithize sodwa singihluphayo. Futhi uma ngeke ngasinqoba leso sono ngiyabona ukuthi ngangena ezulwini ngambona uNkulunkulu. Ngizothi mina ukwazi ukuyinqobela wena, yiza naso phambili uzosho. Ngoba uNkulunkulu usenzela umusa. Wasinikeza baba umpostoli okwazi ukuthi uma uvuma isono sakho akukhulekele uNkulunkulu uthethelele. Musukuhlala unesono simotivateayo. Musukuhlala unesono osithandayo usuzowasinikeza igama. Ngoba ungafuni ukusivuma. Ngoba yiso lesesenza ukuthi indlela yakhe ingabihle phambi kwaNkulunkulu. Injani indlela yakho uJesu ebuka? Omubi makashiye indlela yakhe. Injani indlela yakho phambi kweNkosi? Athi uNkulunkulu ngasiza ngani zakwethu siphile esikhathini sokugcina la uJesu ebuya khona. Sikulindele ukubuya kwakhe. Uma sikulindele indlela zethu sezikulungele yini ukuthi uma engafika afika sihluphe. Aningi abaziyo ukuthi uJesu uyabuya kodwa inkinga indlela ayilungisile. Omubi makashiye indlela yakhe abuyele kuJehova. Ake sibuyele ingane zakwethu uNkulunkulu. Bese imkhonza ngathi asiphile kahle emakhaya. Noma abantu bengathini kithi thina silaziyo iqiniso simkhonza uNkulunkulu ingathi uyabuya khona manje. Yebo uyabuya. Ake silungise lezi zinto ezincane. Yabona lokho ongakunaki. Lokho ongakunaki nokubona ngazathi akulutho yikho kuzovika. Injani indlela yakho phambi kwaNkulunkulu? Sebekuncomile uhamba nabo ukuthi uhamba kahle. Ukuthi izinto ozenza uzenza kahle. Kodwa indlela yakho phambi kwaNkulunkulu ilungile yini? Ngoba size lapha ukuzolungisa. Kunene uJehova esenokuthola. Yiso lesi sikhathi sokumbiza lapha abantu bengamnakile khona uNkulunkulu. Ake simbize. Ngoba khona isikhathi la uzokubiza khona tholakala ukuthi akasezwe. Kunencwadi Amos 8 verse number 11. Ukhuluma ngeintombi ezinhle nezinsizwa ezinhle. Uthi ziyogijima zize zibe nesiyezi. Sezilifuna izwi zingesena kulithola. Ngokuvama umuntu omuhle akanaso isikhathi sokugijima. Ngeke ngibone umuntu omuhle eyibulala ngomjuluko ayijulukise. Umuntu omuhle uyayitshela uyazazi. Kodwa ngaleso sikhathi ukuzazi kuyophela esefuna izwi kaNkulunkulu athi yafika la bekukhonzwa khona ethola ukuthi abantu abasekho ibandla lisekho.
efisa ukuthi ngabe likhona izwi elikhulunywayo kuye nalona okhulumayo ethi engakaqeda aphenduka amukele uJesu ngoba esezwa ukuthi isimo abhekene naso sinzima kutholakala ukuthi asekho indlela ebehamba ngayo ibingamvumi ukuthi ahambe ngayo kodwa akho injani indlela ahamba ngayo yabona izinto ezihlulayo yizo hlobo sami ezokwenza ukuthi ungayi uyobona uNkulunkulu zama ukulungisa isikhathi sekho lesi sikhathi osinikeziwe akiso sokuyijabulisa ngezinto zezwe kodwa isikhathi sokuthi ubuyele kuNkulunkulu uyisole ukuthi Nkosi angihambanga kahle ngoba asizazi ukuthi sizophila isikhathi esingakanani emhlabeni khona abafa besebancane khona abafa sebebadala nabo laba abancane kuyenzeka afe ngayobona uNkulunkulu ngendlela ebephila ngayo nabadala ngoba izono ayiqedwa kuyenzeka afe engayobona uNkulunkulu akaze ngizwe kukhona umuntu athi ayisengiyidedile izono ukuthi ungakanani sona sinendaba nalokho ngoba usathane ungena kakhulukazi ebandleni ukuba alithume aliyise esigogweni ngoba uyabona naye ukuthi isikhathi sakhe siphelile injani indlela ohamba ngayo injani indlela ohamba ngayo uthi uJesu lapha kwisambulo 2 uthi ngiyayazi umsebenzi wakho yiqiniso ukuthi kunemisebenzi esiyenzayo abangayazi abazalwane eyaziwa yithi njengomndeni kwabanye emndenini sibafihlele ngabayazi yaziwa yithina lo msebenzi uJesu uyayazi injani indlela ohamba ngayo ngoba ngisho ngakufihla okufihlayo kodwa khona isikhathi la kuyovela khona obala ube namahloni uma sekuvezwa sekubona yiso lungisa indlela yakho isikhathi sisekhona dala sakhula bakuhlatshelela ingoma ethi awuyihlole emzalwane ukuthi uhamba kanjani zingakafiki insuku zakho zokuhamba emhlabeni yiso lesi sikhathi sokuyihlola lapho abantu uJesu bengamthandi bemthanda ngomlomo kodwa izinto zakhe beyithanda kodwa yena uqobo bengamthandi injani indlela ohamba ngayo ake silungisele indlela bazalwane sihambe ngokungcwele phambi kweNkosi singakudeleli umusa ongaka asenzele wona ngoba uphila lapha emhlabeni akusikhona ukuthi kufanele unyamase ngezinto zezwe ngoba izwe liyedlula nezinto zalo nenkanuko yakho okwakho ukuthi uma uphila ulungise indlela yakho ngoba umazi ukuthi uJesu uzokuyana injani indlela yakho omubi makashiye indlela yakhe abuyele kuJehova uma ishiya indlela yakhe ebuyela kuJehova yakwenza ukuthethelele uNkulunkulu kube kukhulu kunene uJehova senokuthola mbize seseduze indlela hamba ngayilungisa sihlobo sami bona abanye abantu abafuna imisebenzi abayitholi ngoba kufanele ukuthi bagwaze injani indlela hamba injani abanye badeserve ukuthola ama-promotion emsebenzini kodwa kufanele ukuthi agwazi ukuze athole i-promotion injani indlela ohamba ngayo abanye uNkulunkulu babusisile emakhaya ukuthi babe notho kwaba khona abantu ababaqashile benza izivumelwano nabo kodwa bathembekanga kulabo bantu injani indlela ohamba ngayo uthi umuntu esebenza kuwe selungiselela ukuya ekhaya nivumelene umtshela ukuthi imali awunayo kodwa usuholile uNkulunkulu ubekele umuntu phambi kobuso bakho ngabenze ukuthi umnakekele ngoba lamandla akunikeze wona lo msebenzi akunikeze wona wenzela ukuthi usize laba abakuthakathaka abangenabo uyisiza wena usuzenza ibhosi phezulu kwakhe injani indlela ohamba kunene uJehova senokuthola imbizi seseduze omubi ashiye indlela yakhe mfune wenza impambosi yokwenzisisa umfunisisi isikhathi lesokumfuna la abantu benganakile
belibele izinto zezwe wena funa uJehova. Seseduzana kwamanje kuzisikhathi la ngezokutholakala khona la iminyango yonke izovalwa. Uswele ukuthi uthandaza kubani, ucela kubani, usizo ulithola kubani. Tabelela-ke number 159. Amen. Ungamceshi dawu Jesu wazitha Yesu ameseni
Baba wethu onamandla onke, Baba wenkosi yethu Jesu Kristu. Baba siyabonga nasekuseni. Baba sibonga umusa wakho nothando lwakho kwethu. Ngiyalezo wakho namhlanje uthi masifune. Baba ungekho kude useduze. Baba sikufune, sikufunisise. Silingise umuntu mayicinga into elahlekelwe yiyo. Uyeka konke anakho. Izandla zakhe zikhuthaze zicike. Semathi Nkosi ubungavuma nathi sikufunisise. Kuseyisikhathi samanje ngoba kuze isikhathi la esizothi sikufuna khona singabe sakuthola. Baba senze silungise indlela yethu phambi kobuso bakho ngoba ingaba yinhle phambi kwabantu basinome bashayile izandla bathi senza kahle. Kodwa Nkosi mayimbi phambi kobuso bakho akusisize ngalutho. Uthi-ke baba omubi makashiye indlela yakhe nemicabango emibi. Imicabango iyasonisa ey'ntweni zonke esifisa ukuzenza kugijimana phambili. Senze lokhu ubungafuni ukuba sikwenze, kuthi lokhu ubufuna sikwenze sikuyeke. Baba siyakubonga ntambama ukuthi ukhuluma kithi sisenesikhathi sokuphendula. Thina yilona lo Nkosi azihlolisise, azibone, abuke indlela ahamba ngayo, ayibuke ukuthi usemtholile yini uNkulunkulu ophilayo. Ngiba nathi Baba njengebandla sisondela kuwe ukuba Nkosi sikufunisise ukuze sikwazi ukuthola useseduzane. Baba bese sishiya indlela yethu engalungile. Size kuwe Nkosi sesihlanzekile ukuze usithathe usingenise ekhaya la sifanele ukuya khona. Ngiba nomusa kithi Baba usibusise ngegama likaJesu Nkosi yethu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.